O te fia whaafelo I atu I lau whaafonga anga I le nei tai au, ma lo le soifua manuia, ala mai o tā lala Radio Samoa. Tuai ona whaamatu mai e leo le vai ngā tūpena au mai le malo mō pisinisia a fia, ona o so whainga ngā oi. O le talalata mai le minister leo Chris Hipkins, ma o le afoi nau o iai saunoanga le tamaitai pāle mia Jacinda Ardern I le amatanga o le vai aso nei. O le ono miliona na whailo mai le malo I le masino me o le tausanga nei. O le vai ngā tupe lea na sau mai le proceeds of crime funds, ma o loo whaasoa le matanga luenga leo. Mai lea taimi sa ia o mai le vai aso nei, tu sama le 5 se lau pisinisi anga waa peitai, na o le toa 5 lea wa mawhaio no o atu iai le whaasoa. Wa whaali ai le pāle mia, ua mana o ia vave ona whaasafua lea fesoa soani mō pisinisi a fia. Ai mai leo ana nafi, wa whaamautino mai e wha se fulua sia singa wa uma. 5 pisinisi wa uma ona whaapipi I pou nei e fesoa soani e pui ai, ma le isi toa 5 o loo whaasolo nei. Ua whaaupopo ai fwoi male au whai ngā luenga e fesoa soani I le nei polo geti. Ua soli le councillor ia Aaron no kalai estete tu la fono whai ngā palota. E ala lea I le whaalawi loa o lana pepa palota I lunga le Facebook. O Aaron wa tolu pai a ingo sau whai mai le councillor, ma o le lona wha lea ua alu. Ma o le ata na ia whaalawi loa I lunga le Facebook, na o whaatasi ma whaamtalango lo wala au lieta ngata e like, share, ma comment. Mai le sui lo ofiso whai ngā palota. O le soli tu la fono le toe whaai loa e le sui tau wapo o so o se tangata palota, o le pepa palota wa umona whaatu mui lunga o le social media. O le asona nafi na whaatala no ai le nei mata upu, ma o le oto e tu I lalo. Ai mai a Aaron e le I whaalongo mua I le tu la fono. E le tatau na toe talia ina whale whai ngā luenga I le o le leo na wa aia tangata Pasifika o lo o mai I lalo ngā luenga whaavai taimi. O le sau le whaai unga le malo le a whaopopo le isi tolu a whe tangata ngā lulue whaavai taimi e o mai le sama. A to ai ma whaatonunga e totongi aso mai. Wa tū malo si ai le Amalgamated Workers Union ma wha leo lo na manatu. Mai le whailau tūsi tala le tio New Zealand Robert Popata, e le tatau na toe whaatanga ina whale whai ngā luenga nei, la tau te solia tū la fono. O le finangalo papata, o loo tau lai lea I le o whale mapotu o loo momoe ai tangata, o loo au mai le polo kalame. Ma le whaatalanga o le tutu salava mamoenga o loo tau whawhai o la tau ainga. E le ofia le sui o le uni le momoe uma le poto e tasi. A o sa waila tala o le whaau popo tangata whai ngā luenga e au mai. O le popolenga wa whaalia e nisi o whale whai ngā luenga. O le lava o whale o loo iai nei, a toa male puupu o le taimi e tapena ai I tū tau whale. Ua sa wai matala ua leva o na tatau na toa ilo le va ainga o tangata Pasifika o loo au mai I lalo ngā luenga whaavai taimi a New Zealand. O le suinga o le tau le mata upu au tū o le ulua I whonotanga a le US Pacific Islands o loo whaia I le vai aso nei I Washington. O se mata upo loo matua I mo o mia I le tali mai o malo e maualulunga ta mau ainga. A toa male lango taitai Pasifika ina ia mawhai o na tali atu I suinga o le tau. Mai atanga loa Cooper o le whaatona silo le Climate Change Resilience a le SPRIP, pe ona moli mawaile le tio New Zealand, o se mana onga o tangata Pasifika e tatau na whaafeilo ai. Ai le o le taulai I mana onga o atunu u whaapaanga. Whaamaunia mai ai fo ile to atele o atu motu Pasifika e le o whaamaliaina, ma o le mo o mia vave ai le fesoa soani. O le fesoa soani mo atunu Pasifika o lo mo o mia e le ngata o fuafuanga mamau ai whaapei tu e tali atu ai suinga ina ia mawhai o na folau whaatasi. Matala muli, wa maliu le tinana maua mamanu anga tu ngā ona o le pulufana. Luas fulvalu tau sanga o Corey Rose o Kawerau na maua I totono le taavale o loo paka I lumo le fale o loa. I le vavea o le aso sa. O le wa maliu e whaapea maua o loo nofo I le nofo o le pasese po o le passenger seat ma o loo ti ngā ina ona o lona manu anga. O le sa awi nātu le whale mai waikato, muli ai umalona soifua na nafi I le whale mai. O so ina nei lona maliu, o le ana whasi o tia se tasi ma ua tāla sanga mai e fo I le ofisa, I so o se tasi sila fia ni whaamtalanga, e fe so o ta I vave atu. Tala nao le tai au, manuia le nei aso.